bab 252 riyadu salihin darsu en fi masail min ad-du'a no yewta en fi lande du'a yoga e mas'alaji ko yowondir e du'a. An Usama ta yattama Usama bin Zaid radiyallahu anhuma qala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sunya ilayhi ma'rufan kala gollanaɗo ko moƴƴi fa qala yani li fa'ilihi huwan ɗo mo gollan ɗo mo okkorɗo mo on waɗan ɗo mo jazakallahu khairan yallah yoɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi faqad ablagha fi sana'i haray o hattini kette do anagol o yamantamo kono wonen noon du'antoɗo goɗɗo si goɗɗo okkorima goɗɗum moodi udduto hunduko ma ko an kadi do anoɗamo. rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun. wan Jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tad'u ala anfusikum wa ta'un hudu hore mon de wala tad'u wa ta'un hudu kadi ala auladikum e dow ɓiɓɓe mon ɓen wala tad'u wa ta'un hudu kadi ala amwarikum e dow jaale mon. Allah halki ɗum an Allah bonnima an Allah itti barke ema moti ɗum ɗo kadi Allah itti barke ɗum ɗo kadi ko ni luttirta ɗum wowletake la tuwafiqu on hawrodirta min Allah immorde Allah sa'atun sa'a yasalu fiha hara Allah hino tore e on ɗon sa'i ata an dokkal fayastajiba lakum o jaabina bi mana ta on waɗu ɗum la tuwafiqu fi wata on hawrodir min Allah immorde kala sa'atun e sa'ihum fewndo huɗitoto ɗon ma huɗoton jawle mum ma ɓiɓɓe mum fi kulol ton hawrodir ka Allah e sa'i mum tawata yusalu so torama tun fiya e kon ɗon ata an dokkal fastajaba lakum tawa o jaabinanayo. rawahu Muslim. wa Abi Hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah hunde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam qala maki aqrabu ma yakunu abdu ko ɓurata laatade jiyaɗon ɓattagol makko mi sabi e joyi makko wa huwa sajidun ko so tawi himo sujji si on sujji ka nder julde fa aksiru du'a ɗuɗɗine du'agol on. rawahu Muslim. wa anhu ƴettama e makko anna rasulullah hunde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam qala o maki yustajabu hino jaabinane liyadikum goɗɗe mum ma lam ya'jal an tan ko o hawjaal ɗemi toyke hani Allah jaabinana Allah hani Allah okkora Allah hiɗo jaabinana ma du'a ha ɗon ka wonɗa e hawjere wo o wallini yaqulu o innay fa da'awtu rabbi mi turki joomi am falam yustajabu li o jaabinana Allah mi turki o jaabinali andu hande kadi jaabintake nanon wayte muttafaqun alayh. wa fi riwayatil muslim nare filla muslim la yazalu sayrata yustajabu li abdin no jaabinane jiyaɗo du'a alam yadu bi ismin ma dama o du'aki bakkatu awqati atirahim ma ta'yugal enɗa ma lam yastajil e kadi ma dama o hawjira al jaabinanede nde qila innama ya rasulullah mal istijal kon ɗum hawjugol ngol qala nelaɗo maki yaqulu inna qad da'awtu gomɗi mi torki wa qad da'awtu gomɗi mi torki Allah ha falam ara mi al fus yastajibu li ko onila jaabinande fa yastahsiru inda dhalika o taƴo o non on say wa yada du'a o terto du'a ko wiyete taƴagol ko ɗum wiyete hawjugol. wa an Abi Umama radiyallahu anhu qala wi qila wi amanama li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayu du'a konno e du'aji ɗin asma ɓurete nanede ka Allah du'aji ɗin fof ko ɗum Allah ɓurata nande jaabina qala nelaɗo maki jawfal laylil akhir kaka tumbere jemma sakkitordo wa dubru salawatil maktubati e ka batte waqtuji farillaji. rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما على الأرض ألا كهور ليد مسلم جل يدعو الله تعالى من ترى الله بدعوة ترى إلا أتاه الله إياها سيونا الله أقيم أو صرف عنه ما الله يلا إتأمك من سوء مرضبون هوتين ودم مثلها صفة مؤجرك ونو ترى كو هبينكم سارتدي ما لم يدعو باسم أن تنك أتراك الله كنا تبكات أو كتير رحمين ma ko taƴata en ɗan fa qala rajulun gorko goyimina ɗam yimma be idan he awa ɗon noon joni awa nelaɗo nokkusiro amen ɗuɗɗinay do anani qala wi Allahu akthar nelaɗo jaabe ko Allah ɓurata kadi ɗuɗɗinde jaabengol ko neɓo ɗon torade kanko ɓurata yawude kadi ɗuɗɗinde jaabagol si on haɓalina kanko haɓata. rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun. wa rawal hakim imam hakim hino filli min riwayat Abi Sa'id immorde filli Abi Sa'id wa zada o ɓeydi fi mum aw yaddakhiru lahu ma o maranamo to moƴƴere ko tori kon min al ajri immorde joddi ndin misli ha yeru muɗum kala hara ko gotele ɗin ko goo okkorima ko toriɗa kon ɗiɗi o yiltanima bone yeru moƴƴere ko toriɗa kon ɗiɗi o jaabinanima kono o maranima moƴƴere nden kala hara kono ala e julɗo torotoɗo Allah ka hoore leydi ɗo sono Allah jaabinanaymo tawi himo timmini sartiji jaabinanede du'a tawi mo timmini sartiji jaabinanede du'a mi fillito si tawi himo timmini sartiji jaabinanede du'a on nde mi tentini ɗo
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ولا يقول ما كان عند الكرب كما تمبر وهي تمبر هافئت وما كان لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إتنان دي هوند ما أقران دي هوند متفقون عليه هذا كله كو درس ميدن hatti yiltoɗen rewtoɗen ɗum ɗo kadi numéro téléphone ji ɗi dayman wa abadan mi accay 631 60 53 09 ka Selcom 657 même numéro ka Orange 628 même numéro email on ka Facebook on waɗa Elaji Abdoulaye Kala @yahoo.fr ka YouTube on waɗa Abdoulaye Kala wallahu a'la wa a'lam.